Spika wa Mbunge ya Kaunti ya Kitui Katisya Kinengo Easya kanabe MMC ya Kauta Kuma Kyamani cha Wiper Matumitwe Mutongoi wa chama ki Dr. Kalonzo Musyoka Kuvingiisa Utongoi wake Mbungeni ya Kitui indiki Kiyisa Kumuthingithya. Kinengo Easya kana mama MMC ya Kitui alame kwenda ivila kiwathukani Mbungeni maikwenda kuthukuma mwene nthi indi no gusukumia mawendimo Lina Musangi no kutwalasa. Spika wa Kaunti ya Kitui Kinengo ni wete mboya kuma Utongoi mama kanisa kivathukanyo ondo mwana alama ambaye amwikio no kenda kuendea kuthukumata spika wa bunge ya Kaunti ya Kitui na mabangete kumbume kibilani na nyingu mugule mwimboe mendie mekala nza mazio bala kyuso na kula kungi manzi ya kumbangi ya kumbua ila kingi mabangi 2023 twa kunaka au mwaka wa thela mwaka wa 2024 kwanzia manzi kaungi nyingu marbe ni ba muzika na bege ngumakia mete kau mwibo momboe sombe tu nyingu mugoli kuza kwethia nina vinya mwingi muno nina wea mwingi muno wa kubua ni Kyama kyakwa kya Wiper na kindu kyo mbigutha muyo na kwa nange kericho ngwewa Kitui mena thina imakwimbiche Kinengo imakwekania atai mombelo nkona thina undu kuito silie mwana mondo kumela mweleo support each other support Kinengo no kueta tavenguthu ya mama memba mabunge alama sa kuitoka na kuolotwa ni chama cha Wiper ungua moloto wa Mutongoi wa chama ki Kalonzo Musyoka tamaendeno tambaike na Kuvingiisa uthukumi wake bungeni iyo weta kana kithito cho Kiyisa matunda ngwaje kana Kyama kya Wiper kina MMC 25 nga mwana mongo thukuma na memoka na mwangi me 35 makwamu akundil nakwa membo mamina so nonzukumana MMC monze memiongo thanza tu lakini kila ngubuwani MMC ma Wiper na bandala makanwe ngwanzi apia kubuwana na tongo ima Wiper nyendikuwa moyo menda kundongi mendongie kuza kuthasya mani mbingi lakini akwa nukija ni bunzi ni Kyamani kya Wiper mundu ndongia kutha Kyama kitu kya Wiper tukiukite miaka mbingi ni thire ni PA wa mheshimiwa Kalonzo party leader witu na ngatembea naye Kenya ngima twatembea kila bandu bonze tutumuziazia nangi moma no giyoyu na moko yuma kwaje no mazio mono kuteke Kinengo so nyikwitha ni ba muzimba itu ningo mukule mwimboe mandu ngi mono nguthi inde ko ino kitia bunzi ni na be mundu endelemia mundu enda kuzo Utongoi na tumenzi ile sia ile utaunu kueta memba ameamo taukwata ivila sia yulunzi ni wa chama ki othingilila kana kithito cho titako mathu kumainenzi indi ni chama wendimo ene kwendu makuona Kinengo atuikie spika makuona Kinengo no kutuike MP no kutuike senator no kutuike governor makwanzi okea atuma atuikie MP toze na ziandwe na azuma atuikie masana toze na ziandwe kwendu manzi kuzingira makwenda kumbua makwenda kumbita membikie kanda na kombe ndonya igwitha nyenda na iwe na thina na inizi thina twikilite banenywe wethi na ndezi oingini wathingilila kana ndena vata wa kulia kuatia moloto wa chama maundu makonete kutangasa kusenza Utongoi wa bunge kwa kila kuweta ni wala ni wikotini na vala moloto wa Musyoka na Utongoi wa bunge wale kwikala undu oilie oweta keka utena mwamulo wa koti no yithile kolokoloni ni mwemba wa Wiper Kyama kitu kya Wiper kiongozea na tiuzio kiongozea ikuza kwithia ni mwana talangi ithani mheshimiwa wa kiuzo Katonyi ni wa Wiper no mwana otakwa ni wa Wiper na kila nguvu wa kwandu ndine mathikoni wano muguzi tuthika se wa Kinyungu kosa kwithia MMC alama nebu alama kwifanyia moza poti Kyama kya Wiper maze Kinengo ni muthuku ndako kondo Kyama kwenda no bene kwani kotini kweli ngakiuka court order na ngobwa ba ngatoa bala wakitai wethe maguwa moyo spika na ula ni umakati wa maspika alama ina miaka minini vanze ya Kenya ni umbula kana Utongoi wa Kyama kya Wiper tawende na usukumia mama nyumba ya Mutongoi wa chama cha Wiper kuliko Utongoi ni wa bunge Kyama kya Wiper ni Kyama kyo kamba lakini kusema lo kweli Kyama kitu ni kianzie kubua siana imwe ikuza kuthi kianzie kuendekethia siana imwe na kiume na siana ilingi MMC ma Wiper 25 MMC 12 azune mengwa atakwa kwa yana
kuyange 13 mena kau na kau wo mazia ingubuthe Kyama no kubuthe Kyama ko manendie bala menda kumela Utongoi neivo. Kuripotia Vlingo Mauvo kuma Kaunti ya Kitui ni Lina Musangi.